Yan na tunak ka dataw pandrite, kome ko si bicara si bapuo mo, sampajak ko. Iya komelo kong mangkalingay ada-adan na puo mo, ang aji ko. Iya komelo ko si bawa puo mo, tapakoro ko. Okay, makiro. Iya sa nga tapakoro di ka baca. To cadat du mi bawa, roko makoy patundu ulu napay naman uwi, pagkamasino po ng Allah Ta'ala. At dampangan na po ng Allah Ta'ala, kuasan na po. Tau makitu pa ko nasabari, tati uwe matana nasaba, nangakuiwi po ng Allah Ta'ala. Si Jammi itu nasa nabita, masaronat bine masampajasuna si saburakan. Ang kataw pura berhubungan. Pura berhubungan wanina na melo man resubo. De apo panapura diyo. Kada di moga, wading. A jenne ki jolo. Napalaw manre. Aja mo tadiyo. Magi na to ma jenne. Ang kapilalan na hadesa enarante maka de kung kataw ajun nurangi na de na jenne nanre arwane na tuy na kunrui dale na patapulosona. Makanya ajen neki tapi aja jok tadiyo. Kalau kamaki dio na capu watu Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurenge na reko ajun nurengi na toman resubu na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subu yampai to dio. Tapahanya? Jadi kini dena to me masam pajas subu na mo atangas sopita dio. Cuma nasabak melo ki mas sampajas subuh, makanya kita wajib mandi. Makiro, bahangnya. Jadi koto ajun nurang, na melo mandre subuh, ajene bawani, tapi ya ko pikir namo dia tema jene. Lo bani mandre. Cuma iya ko hikmah, maka de ajene ki. Nasabak na kunrui dalle patapulson. Sallallahu ala Muhammad. Cuma mega je tahu puasa tu balas dendam nih. Dek tahu ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekon nih. Balas dendamnya itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak galas kuota kalebe. Melu ilak ga. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racun mematon andre darah. Maki itu. Racun mematon andre darah itu. Apa itu watak kalepa iro sarap kami mati sel sarap iro sarap nolai darah iro saluran darah itu nolah iro darah pak asoso lalo koro darah macari pokiro lalo darah kumiro lalo darah iale kalebarakan nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumulumura bandrena do macari pa jadi iro darah mako mati itu sarap ya kotulino lay darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke okoro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah gunana ko to mapuasa nasabak de gaga andre darah nasabak de na to manre iya na ronalo koy wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasabak racun memato nalaga ya na to ampay no tu timbangange ko to bunga mapuasa sampai 10 hari. Dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo. No. Tapi ya ko hari ke-11 sampai 20, patawaduan naman itu no. Antara 2 kilo sampai 1,5 kilo. Tapi ya ko 20 na ke atas, menre te matimbangan itu. Yan na to ampay nasaba, ya to ampay maka da nabita saumut tasihu. Apuasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to nasa malasa maya ko mapuasa. Ito nasaba de napahang. Makiro tapi aja tak puasa balas dendam. Kaya 11 denda dito ngesanan rekosoy tapi si pulumana bepai korewengi nambak materu. Nah alam yang kaguluan na nasanre na patuli na timpu taci cacagoren. Itu yang jadi masalah. Itu makira. Makanya itu nabita dalam hadis Imam Bukhari maka dari orang Islam orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk. Iya tu kau tahu matandre tepat na dinami kanandre. Kau tahu makaja tepat. Dinami itu nami taman reme kan. Ya nang kau tahu magala manre maka dia gurut malam tepat nih. Itu. Jadi oke itu. Dia tahu makan. Tahu pandai. Ini kan hadis babu. Ya maka dia nabi. Iya tu tahu matepat. Cik dini perlu napaki komandre. 1 usus. Cik dimi peruna nalisari.
Yo po tu kapere si bataw mo na pi ko manri pi tu perunan liseri. Gitu. Jadi tandai itu to pandrita itu na mekanan cek deh. Yo pui di bahasa nostase hais magalak ki manre. Patannya apa ulama tuh. Itu. Jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Taki Jabdur Rahman Abodale saya tanya kemarin, kok itu guru tamadada kata lu minajapu ko tu panewe nala ni tawe. Kata lu minatimpu nala ni tawe, pa jadi. Nasaba si dimetomi peruna na lisari, iro sesae tatutu. Sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapas saya dia lihat makoro. Deh. Jadi ini harus dipaham betul ini, agak berat ini. Hukum itu monro Pak kuncina. Iya nae ke angka Pak diseng ngulolo ngaserekna soko guruta Ki Haji Sodik. Di pare-pare. Ternyata itu rahasia na guruta kali Pak Baja. Asera pulo na apa tahu umuruna. Cicak bamalasah. Mito manimate na ipasal lo rumah sakit. Cia tama tapi dipasah. Agar rahasia na. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Guruta. Maka dia itu Guruta kali Pak Baja. Ya namelo matinro pasti man repaji. Ya komoto lah suman repaji memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata ya rupa jewe, Pak Buralada. Jadi demetona wat dingin asu ya tu Pak jewe. Jadi aku mana suka joki aja no kuryase oringnya tataripat jenopi. Nopi napa tapat jewe. Itu supaya mencaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak, kurang orang pengen tuh. Maka daya kopat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau komandre pa jece de na pamandre pure mandre si pa jece de pasti macca ya. Nasabak don na Ibrahim. Macca tu. Kong kana tamelo ki ko macca ita sure mandre pa jece de na pamandre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, dia tu ka gatau na kana keracunan makana komandre mi pa jena pamandre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, dega aga aron itu nakan dalam syahwat peman repa jena peman. Itu berkah apa? Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pas sidakkan itu Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi iya matu tala dasar. Jadi ia komat tarawih ki 20 rakana. Natako mawitiri memang ni. Makanya ko mawitiri memang ni. Ko pura ni matarawi 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan ni apalanna mak berejama. Matandri pahalana. Do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fassi bisa 20 darajat. 20 pitu darajat nalolong atau mak berejamae ibandit atau masampai jadi dia. Betungan na ya rosi dia darajat dia nacik dia pelang. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia na to melo sele cik di budu lawang ko suruh mondre na Allah Taala. Itu satu derajat. Jadi ilolongan sunnahna berjamaah. Jalai berjamaah. Jadi ya ko moto ki matu masam pajat tahajud aja na tawitri. Pa maka dia nabi tala witrani illa billail. Dia na wading kedua teh mawitri siwenni. Tapi ajalalo na de tawitri. Ajalalo na de tawitri ya, awitri ki. Pamakai nabi siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namo sirakan mi, yaitu Abu Hurairah ipoda memang to ajalalo musalai witri manamo misirakan. Jalalo. Itu witri nasaba ya komelo ki mancaji walin na pong Allah Taala orang yang dicintai oleh Allah awitri ki. Kasi ko poda maka dia nang kataw mawitri mo na pamatin ro dia nang katulu-tulu makalele. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sempat witri itu. Kemudian ya tu madari. Angka tahu pura berhubungan. Pura berhubungan wanina nanelo manre subuh. De apa panapura dio. Kada di moga wedding ajenne ki jolo.
Napalaw manre. Aja mo tadio. Magi na to majenne. Angkau kilalan na desa enarampe maka de kung katau ajunurangi na de na jenne nanre arwane na kutui na kundrui dale na patapulosona. Makanya ajenne ki tapi aja jo tadio. Apalaw kamaki dio na capu watu Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurangi na reko ajun nurangi na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yang pa ito dio. Tapahanya? Iya. Jadi kini de na to me masam pajas subuh na mo atangas so kita dio. Cuma nasaba melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Makiro? Tapahanya? Jadi ko to ajun nurang na melo manre subuh ajenne bawani tapi aku pikir namo dia tu majenne lo bani manre cuma iya ko hikmah maka dia ajenne ki nasabak na kunrui dalle patapulosona nakiro idi mani kami tolah itu iya mi ko berhubungangi wasoi mapuasa makunraya degaga dandana na tolaiban mici di puasana arwanewe 25 puasa berturut-turut 60 na sona maka damagi na arwanewe lay suruh matola makunraya de na padapade melanggar maka de guru tapak propore sihab de na tama bangkung ni okuwanun na o de na lempu jadi bangkungnya salah tanya wanun na tapahan nih maka itu yampai aronewe yaling kafara maka itu situngan apa tapi iya ro tau pandri tayo pak termasuk Imam Mali ang kalian pendapatnya leleng ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya ko Imam Mali de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona. Imam Mali. Jadi nang kataw ko ramalangi na rusa puasana cidi namo de na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay. Magay Imam Mali matande akalan na pakalu akalan na sangang kamabot timparu makalasi. Minum ni jolo napa berhubungan coba kita kung kabutin paru makalasi jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa 60 no tolay tapi ako minum nga jolo napa berhubungan kaci di tolay sehingga makaday mamali koko na yan mo batal kangi puasamu tatta mo tolay 60 na sona apa iya ro nakita ro makan kakamabot timparu matu makalasi itu kare iya naro alasan na Imam Mali tapi tau panditalannya dia napake Imam Mali to miha maka dia Imam Mali pokok na berhubung ako mo batal kagi puasa manre ko minu ko mapelo ko tata na pulo na mutolay pak makalasi maturo na isame man Imam Mali kadang kamato tau makalagi ko buting parwi na macin na lada ha pak mega tau mapabuti ko mera malang na macin na lada na lapasan lo minu way si kaca na patama kamarae berhubung aci di manina tolay apa pure minum iteke ina ro nakade mamali de pokok na iya mun rusak puasa muci di 60 na mutolay gitu iya ro demi menjaga mengakali agama makiro mesti tapahang ya ro itu kaidah fikih kemudian iya tu koto masika gigi koto puasa de na batal puasa de suntikan juga tidak membatalkan puasa suntik kecuali insulin batal insulin karena insulin itu human being itu berbentuk makanan sel makanan masuk jadi batal iya ko masih kak gigi deh mereka iya mi ko makalimo mo cica ketelu taluai cica tema itu ay masalah itu itu jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko to majenne maka dawat di ka to makalimo mo iya ko idi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja tapi mo tidak patamay wa inga de aja na kasunna mi leri caban ni lima na pay patamo pak jalo mako ka de na marigaga ya mi ko talay tiro ima ko ay masalah itu jadi itu penting kemudian
Iya tu talua tau natung kapa. Tau natung kapa talua. Iya kode to natung kai dia na batal. Ide na yang mana na tau talua itu batal ka puasa. De. Itu iya ko mangotoy na mabok na talua de na batal. Kadai iya mi tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na yung talua. Maka dia tau pandrite te ko ni tau buncang ni. Buncang itu madari itu kota masola dan narokok tappa buncang batal itu puasa lah kade natung kaya ro yomi kana koti tiga ro na natalwa itu yang jadi masalah yang membatalkan nasaba alasan nak maka dia kau tahu buncang kade natung kai tahu mabuk kendara kade natung kai makanya itu tidak batal jadi iya mi tahu natung kai kaya satu natung kat koti tiga ro natalwa iya tu membatalkan puasa mandre minum mak beli dek tu na batal puasa tak diskom iya tak paham ni manontong anu makaleleang ay masalah aja lebih mui ko matinro ki daripada manontong anu makaleleang lebih mui matinro makke palan ni ko to matinro ne ko to manontong kecuali manontongi pacarama de nomor gaga tapi ya ko manonton ni makumui sorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy makaya mapamulay makalicuboy kang kapita manang yang kemana ha iya jadi ya komeki ama iya na to nakada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah makadai annaumu saimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah jadi ko tau matinro mapuasa ibadah hukum Indonesia itu tanya hak desa tau pandrita mi pawi iya ko ara ini cawaiki ko ipawi maka da manang kamakya palatang tinrona magay iya ro to pandrita riolon purani na buktikan maka dia ko ki Indonesia tay monro lak dia mangi ko matinro ini ya ko de nge pak iya na masubula matanang ka tau baju calepa na ita diskusi puasane itu atinro bawan no apa de na gado sana tay ko matinro apa namo man na masalah de to gaga itu makiro yan na to nakada tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya ko de na tinro wat dingi pulu dosa iya ko matinro de na pulu makurang ya palan na do makiro tapi iya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya peringerange na kenai hadesa maka de na ditayanang ka umma ku majenne na paloliu na sikiri gang kata de peringerana siat jangi matinro seko iro watuna ibila masampaja sunna ku na pangala taala itu kan jangan kau jenne na pato masikir ina tak diperingarang baca la ilaha illallah gang kata di masalah apa kalau tu agak pak mana salatu nomor si istighfar mana salatu yang kedua salawat mana salatu yang ketiga kata pandai tambahi masjidat kau tahu kasih silada mana salatu namo puji riale mau kau tahu kasih silada tu ngamu sidak kai latu tu jadi mana semakia palang istighfar mana sah salawat manasah takziman ala rasul itu jadi iya tu jama-jama magampala ada astagfirullah iya itu ko ramalangi iya ipakewe makanja al afu aja tak ada astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih makanya ipake ti saliwan na ramalang ya ko kirmalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya tipake magina al-apu, ya sange al-apu, lay tip, lay susu, lay kare. Ya kumaka de istakpara, lay tutu, itip eksmi. Ang kami do say ilalat tatong ko. Ya mi kumaka de al-apu, lay kare ni mati na tadeng. Jadi ya tu ramalangi malak ga dosa, de na tutu dosa. Ya ko yan tutu maka da al-apu, makanya tu Allahumma innaka afuun karim. Nah, itu pakai na sabalak gami matoy. Ya kuitip eksmi istakpara sana. Isang istakpara menutup yang ada. Nah, itu pada koto maroki na salam malaki tip eks na paiwarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tatday. Gitu. Yo po ko ikare imakade al-afu. Itu ampai sampajangi malagado sa pa makade Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, malagado denatong ko. Na tu ampai mandari maringa papina din nate kupure masampajang. Kada way maringa sa di kupure ka masampajang. Itu sebenarnya al-afu. Pak yaitu isa na sampajangin nasa guru ta Profesor Dr. Rahim Arsyad.
Isa na sampajangnya menurut penjelasan si Abdul Qadir Jailani 50. Dega gatau mulai male isa ni 50 kecuali Nabi tak. Ia sahabat yang ke 40 ni. Ang katau 45. Dega suku Nabi tak mulai male 50. Makanya ko dia tulle male isa na sampajangnya ro 40 30 nah. Ia ko dia tulle 20 nah. Ia ko dia mau patulle male 20 10 nah. Ia ko dia tulle male 10 na mo 5 mi. Ya ku ya lima de to patulle tallu nah. Ya ko tallu de mo patulle cidina. Maka dai se Abdul Qadir Al-Jilani namo cidini isa na sampajangnya nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhir. Cik di bawah. Palai ku tulle male 10. Jadi itu sampajangnya Pak tanya tujuan kan? Tanya tujuan tak itu sampajangnya tanya tujuan tak. Iya tu sampajangnya ala nih. Ipake si Pak bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si dendre pakak kasak. Iya komelo ilang ngiri patolo katamu pakian nih. Ya komeko malang ngila ada apel lah kamakoro. Jadi ala nih ro katangi, ala nih ro apel lah tanya ro tujuan. Sampajangnya ala nih tanya tujuan. Jadi tujuannya melo ki si Pak bicara si bawa pong Allah Ta'ala na tumilau ibutuhkannya ya na to ampai ang kamana sampajan nagagay melo ki joka sampajan sunang musafir sana yukun itu ilau kuange meka joka pasalama ka ako akataku joka itu yang kalasa dena mesau kula syawal matu tajam namanya sholat sunnah utama kapuran yang pedang bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kaya sampajan sunnah istihara malam may tapa ang kayasa sampaya sunnah mutlak siagi yulek jama tak dun rakaci di bersalam ya na malam masa di tapa nak lauki hamala wa jenne na paki masam pajak iya rokoto kata bere lapas sami matui sinin na wading ni mak ganggu jadi pada ya rumah kada iya na kokoto kata bere na ipacikin mi matui aje be kusu jadangero pada ni koto macikin ngokulangi itu. Kita coba gari nama-namai biar leta. Siaga kan na tahu aku isa na lino. Nama-namai biar. Siaga kan na tahu kulino. Karena pada mi kesi si batu aku tengah na padang pasir. Unro dan ni taro kumelo ya lukuran na lino. Iya na ruyala akali baraka maka dan ni paya dega gaule dega la haula wala quwata illa billah. Ipacekin ni ajewe kusuk jadangnya. Napai pakanjaki silampuna ati napaki kata bere yitai alewe menrek mangolo lori pong Allah Ta'ala napai singkaru akbar to mangolo na ayan to Allahu akbar kabir atau Allahumma ba'id baini ibaci pate bismillahirrahmanirrahim nasabaasan na pong Allah Ta'ala yang maraja pakkamase iya ko pengasih berarti tanya rupa to tamak kuilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pakka masih na pong Allah Ta'ala na lengi yan na rin pangulo. Ar-Rahmanir alhamdu sinin na papuji. Tapangulo maka dato ko makadaki Bismillahirrahmanirrahim maka di pong Allah Ta'ala we na puji atakwe na puji-puji ka atakwe. Alhamdulillahi rabbil alamin we ang kay papujin na atakwe lo Korea. Ar-Rahmanirrahim na panmasay papujin na atakwe. Maliki yaumiddin nangakui ka atakwe. Iyaka na'budu idi mi pungusompa. Wa iyaka nasta'in idi to mi pungunri milaw tulong. Ang ilaw ni talisari niya ro aja ni paliwa bawang iyaka na'budu iyaka nasta'in. Talisari bi. Jadi iya kode talisari ya tu iya tu sampajangnya tala tujuan nih tapi iya ko talisari ya tu iya na tu nancaji ala. Kama gitu. Talisari Pak aja ta pala bawang nih. Nah iya tu sampajangnya pakat ta sa minalengi puang ini Pak si Pak bicara langsung apa pura ni nabi tamak dak wala bisa pulau tau de pagaga ala makanja nawat di si sumpu sisa si bapuangnya angka sikiri tapi aide angka baca korang tapi de yana tu nak kada tau pandrite ko meko si Pak bicara si bapuamu sampajak ko iya ko melo ko mangkalingai ada adan na puamu angaji ko iya ko melo ko si bawa puamu tapak korok ko. Oke makir. Iya sangnya tapak korok dia ka baca.
To cadat du mi bawa rokok makoi patundu udue napai na wana uwe pakamasina pong Allah Ta'ala. At dampangan na pong Allah Ta'ala kuasan na pong. Tau make tu pak ko nasawari tati we matana nasaba nangakuiwi pong Allah Ta'ala. Si jammi atu nasa nabita masaronat bine masampaja sunat si saburakan. Sallallahu